kuva ibice 33 Exode 33 ego umurongo wa mbere mwahageze. Uwiteka abwira Mose ati genda uvane nino n'abantu wakuye mu gihugu kihe cya Egiputa ubajyane mu gihugu narahiye Abrahamu. Umva, ubajyane mu gihugu narahiye Abrahamu nande na Isaka nande na Yakobo nti nzagiha urubyaro rwawe. Umva kabiri, nanjye ndatuma marayika akuja imbere kugira ngo bigende gute none, kandi nzirukanamo Abanyakanani n'Abamori n'Abaheti n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi. Ndashaka umuntu ufite bireke ikirundi abariwe ukime ndakisomere basi, ariko ndashaka ikirundi numva uko havuga. Umurongo wa kabiri ndashaka tubare hamwe aya moko bavuze turujyane. Bibere Kinyarwanda y'ikirundi irabonetse? Okay. Ndashaka umurongo wa kabiri, hanyuma nibagera ku Banyakanani Abamori murabara ayo moko, ndashaka kumenya umubare wayo, sivyo? Merci beaucoup. Bagiye kuyinyihera, urakoze cyane. Uwo n'umurongo 33:2. Nanje ndarungika umumarayika abaje imbere, kandi nzocirukanamwe Abanyakanani, vuga ngo rimwe, Abamori, Abaheti, Abaferezi, Abahivi, Abayebusi. Amoko angahe? 6. Arihe aya moko kugira ngo tujyane neza ko mfisa kanya gato nshaka gukoresha. Subira ku murongo wa mbere twagi. Uhoraho aburira Mose ati nugende uvino mwe n'abantu wakuye mu gihugu ca Egiputa, muduge muje mu gihugu narahiye nde. Mwabibonye ko ari igihugu yarahiye, none Imana hari ico yorahira kikanka? Igihugu narahiye Abrahamu na Isaka na ko nzogiha bande uruvyaro rwabo. Merci beaucoup. Ntarakomeza canke reka nkomeza tuvireyo rimwe, sivyo? Simbukira ku murongo wa 14. Uriyo aramusubiza ati, reka nsome muri Kirundi 14. Aramwishura ati ubwanje nzokwijanira namwe mbashikane amahoro. Mose aramwishura ati ubwawe nutajana natwe ntudukure none niki comenyekanisha yuko nagiriwe ubuntu imbere yawe. Twe niryo hanga, mbega suko wojana natwe bigatuma twe n'ihanga ryawe dutandukanywa n'amahanga ngahe yose ashagaje ku isi. Wamwumvise Mose ntabwo ari mu tuntu duto, arimo arashaka kumana ubwiza buri bubatandukanye n'andi mahanga yose yo ku isi. Ntashaka ubwiza bumutandukanya n'ubukene gusa, ntashaka ubwiza bumutandukanya no na buri mahanga yose amenye ko dutandukanye. Twagiye tugeze kuri 17. Uhoraho yishura Mose
nico uvuze naco ndagikora kuko nakugiriye ubuntu nkakumenya izina. Haleluya. Mose aramwishura. Mose ntava aracyavuga ibyo kumenya izina ntibihagije. Aramwishura ati ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. Ndashaka muhere hejuru. Imana iramubwiye ngo nzocisha marayika wanje aje imbere yanyu. Mose aha hejuru aramubwiye ngo nzizira tujane. Aravuze ati noneho reka kumfenta. Jewe icyo nshaka ndakizi. Ndashaka iki? Ubwiza bwawe. 19 soma wumve. Uhoraho aramwishura ati ukugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe. Nivuge mwizina ko nduhoraho ndi imbere yawe. Kandi nzogirira ubuntu uwo nzobugirira, ngirire n'ikigongwe uwo nzokigirira. Kandi ati ntiworaba mu nyonga hanje kuko umuntu atondaba mu nyonga ngo abeho. 21 uhoraho arongera aravuga ati eheraba hariho ahantu hafi yanje nawe uzohagarare ku gitandara maze ubwiza bwanje bukiriko buraguca iruhande. Umva di nzogushira muri ico gitandara ahameze nk'igihoro mukingiriza urushi rwanje gushitsa aho nzoca ndenganiye mpeze nkureho urushi rwanje urebe mu bitugu vyanje ariko mu nyonga hanje ntihashobora kuboneka. Umva rero kubera umwanya wowe uri umusomyi wa Bibiliya sivyo uze kuja gusoma 34. Kuri 34 reka ndaguciremo agace gato uri buze kubona. Mose birasa nkaho yumvise ariko atumvise. Araza kwerekana handi yinjira muri 40 jours muri buka iminsi 40 ya Mose n'amajoro 40 atarya atanywa. Bibiliya iravuga ngo nta kindi yavugaga, yaravugaga ngo nyereka kurabagirana kwawe mwami. Après 40 jours amanutse, Bibiliya iri clair iravuga ngo arevye mu maso abisirayeli bananirwa kugira gute? Kumureba mu maso kuko ubwiza bw'Imana bwari bwamugiyeho hose ntiyamenya ko asa n'Imana. Amanutse umusozi abisirayeli bose bashira igitambaro mu maso badashobora kumureba. Na Mose abibonye biramucanga. Bivuze ngo nshatse kwihuta kugira ngo mumenye histoire uko amateka yagenze. Bivuze ngo Imana uko Mose akomeza gusunika Imana yaremera, asunika yemera. Marayika urakoze, ndaca imbere yawe. Mose yakomeje gusunika mpaka abonye ubwiza burabagirana bw'Imana. Ntabwo numvise amen. Twagiye rero umurongo wa mbere aho niho ruzingiye, niko tuvuga mu Kinyarwanda, mbega niho hari isupu. Umurongo wa mbere Uwiteka abwira Mose ngo genda uvane ino n'abantu wakuye mu gihugu cya Egiputa. Irategetse ntabwo ivuze. Ubajyane mu gihugu. Umva ikintu kinkoraho, narahiye Abraham na Isaka na Yakobo nzogiha urubyaro rwawe. Ku murongo wa kabiri ndashaka murebe ikintu kibaye. Uwiteka aravuga ngo ndaza gutuma marayika akuje imbere kandi nzirukanamo abanyakanani. Amoko twabonye ngahe? Amoko 6 nzoyirukana. Umva rero urugendo ruja mu bwiza bw'Imana
Imana irimo irababwira ngo namaze kurahira nibutse ibyo nasezeranyije nde Abraham na Isaka na Yakobo, ndahira ko Kanani ngomba kwishitsa mu bwoko. Ubu rero igihe kirageze. Umva umurongo wa mbere, hagurukana n'aba bantu mugire gute, mugende. Ntabwo ibwiye Mose ngo tegereza, tubanze dutegereze ko abahivi abayebusi bazokwibwiriza bakagira gute, bakavamo. No, iramubwiye ngo igihe cyageze, umunsi wageze, ariko nubwo icyo narahiye Abraham na Isaka na Yakobo kigomba gusohora, umva ndakubwire Mose, haracyari inzitizi. Igihe nicyo, ariko hari amoko angahe? 6. Arihe? Ari muri Kanani, kandi ntabwo mushobora kubanamo nayo. Bagomba kubanza kugira gute, kuvamo, kugira ngo mujye mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Mbwirira ukwegereye ngo igihe cyageze, ariko rwana nayo moko 6. Sohora. Igihe cyawe kigeze, nibivuze ngo ugiye kurya musinzire. Nicyo gihe cyo kuzinga, ukabwira abahivi abayebusi ayo moko yose, ukayabwira ngo ijuru ryamaze gushyiramo kashe. Ijuru ryashyizemo, ijuru rishyizemo kashe. Nibivuze ngo, umva, hari abantu bavuga ngo igihe Imana yambwiriye ndi kumwe nawe, nzabana nawe, nkuhaye ubukwe uyu mwaka, ngize gutya mwana wanje, erega uragiye mwana wanje, erega yo kanaduragiye. Umuntu akagaruka ati Imana yarambeshe. Ninde wakubwiye ngo Imana ivuze ijambo ugiye kuryama urya ubugari? Iyi tanzi isezerano irakubwiye ngo zinga, irakubwiye ngo kunja, aho ndakujana hari occupé. Hari occupied. Muri realm of the spirit namaze kuhatanga. Mwankurikiye? Vanino. Imyaka ibaye myinshi, ariko igihe cyageze. Mose bavanino. Igihe cy'ubwiza cyageze. Igihe baruhiye muri Egiputa kirahagije. Igihe bakubitiwe nabonye amarira yabo, numvise akababaro kabo. Enough is enough. Rero muri karandriye y'ijuru nk'Imana, Kanani nayitanze. Muri karandriye yanyu ku isi, ibyo murebesha amaso, yewe gaye, Kanani iri occupé n'amoko, iri occupé n'amoko 6. Mose atega amatwi, niyo mpamvu yavuga ngo nutavana natwe ino ntahonje. Afise ubwenge, abwira Imana ngo nta mikino, ntabwo ntukinkore ibyo. Iyo mikino ntabwo bayikina. Uravuga abaferezi, uravuga abayebusi, jewe Mose ntwaragatwe, ntwara amabinga bayamene. Ndi umwana ntahonja. Yarafite experience imbere ya Farao. Hari icyo yaboneye imbere ya Farao, my dear. Yakubita inkoni hasi gahinduka, na Farao kazana abapfumu n'abarozi bagakubita bigahinduka. Farao igihe cyari cyageze ko abana ba Isirayeli binjira mu bwiza, yanka kubarekura. Yarafite experience. Ndavuga Mose aravuga ngo rero ubu rero ukubera kuvuze ngo genda twara ubwoko bwanje mu gihugu gitemba amata n'iki n'ubuki. Jewe Mose nkaho nafise ubwenge, mva ntaho ngiye. Imana yaje, mwabibonye, iti ndatuma marayika wanje abajya imbere, ahataringaniye haringanize. Mose aragaruka ngo marayika, you are joking. Jewe na marayika ntawe nshaka. Nutizira
ubwawe ntutuvanino. Ako mwakumvise wakateza amatwi, ntutuvanino ibya marayika. Ahandi umukuni Imana akimubwira ngo rero erega kuko wangiriyeho umugisha, murahibuka, nkakumenya mu izina. Mose ati merci beaucoup, wamenye mu izina, nakugiriyeho umugisha, ngo ugiye kuzana marayika, ngo uraza guca imbere yanjye ngo ku rutare, ngo sinzi ngo sijuwi, ngo hanyuma ngo uhishe ngo mu maso hawe, ngo hanyuma ngo mbone mu mugongo. Mose abishira ati ntabyo nemeye, ndashaka wowe. Uyu munsi iyo umuntu abonye marayika w'Imana atwicisha igitutu, ahita atangira ministeri nshaka asohoka muri church. Yagenderewe na marayika mu ijoro, mwongera kumuramutsa? No, pastor bayabaye petit frère. Ahita aba petit frère, atashaka ahantu hajya hijya agatangira eglise ati agatandikaho marayika aransura International Church. No, ndasugwa na marayika International Church ititangira ko kanya. Kumura kugira ngo mumubone no kubanza kwandika kandi mwarakubana na protocol. Marayika yamusuye. Ja kuri YouTube urasanga abantu basuwe na marayika, rigenda bireba nkaseka nkakoma induru. Marayika, an angel. Ngo nawe marayika araza ansaga saa 7 z'ijoro arambwira ngo I tell you, Mose yaramaze kumenya icyo ubwiza bw'Imana buvuze. Aravuga ngo marayika is just a messenger, ni intumwa ukoresha, iri chip twashizwe hejuru y'abamarayika. Twe waradupfiriye, none Imana urambwira ngo urazana marayika. Ndashaka kurebe Mose ari aggressive. Kuba aggressive ni kuba ari yarakaye, yabaye tough. Arimo aravuga ngo vanaho imikino, ntabwo nemera ibya marayika, ngo ninshi imbere ngo urabona mu mugongo ndashaka jewe ngiye kukoza, ntibishoboka. Ntabwo ndeba mu mugongo, ndashaka murebe ko Imana ari umubyeyi. Imana muravugana, Imana n'umubyeyi. Mose yarimo arateta imbere ya se, nkuko abakobwa uyu munsi bibanzengurutse, kandi navyemeye. Tujana hano, okay, tugende tukata tugire gutya kuko barashaka kuhabona hose, sibyo? Kandi wumva nuko ntabishaka ariko ndabishatse. Ndabishatse. Tujye kuri beach bafata ifoto nanjye ni none urabigira gute? Barabishaka kandi n'abana icyo umwana ashaka. Ntarandevu yaguhaye ngo umuzane. Mose yaramaze kumenya agaciro k'imbere y'Imana. Imana ikamubwira ngo marayika araje, oya Mana dufate selfie vraiment. No, akanga ndacisha kugira oya navyo kugira neza ngo guce hajya ngo hanyuma ngo urutare ngo nshireho ikofi nako urushi ngo mfuke. Ibyo niyo gufuka nibiki? Aranka kuri 34 yamaze iminsi, ariko ndashaka kurebe yateye indi ntambwe idasanzwe. Agiye kumanuka, wow, yari yasize ba Arona ho, asiga abantu bose baramumenyereye, buri umwe wese amubwira ibyo ashatse. None Mose ni wowe wumva Imana gusa, none Mose ni wowe ugira gucya. Ariko amaze kujya mu bwiza, amanutse ntibashobora no kumuhangara mu maso. Yari yamaze kuja ku yindi level. Ibyo byo kumwubahuka, Imana yohereza marayika byari byiza, ariko akamenyero ko ari kugumaho. Imana icyaho ngo ikagira gucya ngo ikofi ngo byari byiza, ariko akamenyero ko ari kugumaho. Ariko bamanukanye mama arabareba bati mfata. Baroni bari bazi ngo grand frère arabareba, Arona agatembagara, ntibishoboka, ntibikunda. Mose reba hirya, afata umwenda. Kuvugana nabo byari bihenze. Icyamukamenya icyo ubwiza bw'Imana buvuze, icyamukamenya ubwiza bw'Imana buraguterura, bugukura kuri kukamenyero k'abadayimoni.
gloire de Dieu igutandukanya n'akamenyero k'imizimu. Nsubiremo, turi abana b'Imana. Ibyo bintu bikubahuka amanywa nijoro nibyo akabaye bikubahuka gute? Hari ibintu ugomba kurakarira, amarangamutima atari stable. Ejo wishimye mukanya wane, mukanya warize, mukanya wasetse ibintu, ariko satani ni mupumbafu. Ejo narababwiye ngo muzane umurizo wa plastike, mwawuzanye? No, ni mubi. Akoresha amarangamutima cyane. Nageze ahantu ndamubwira ntumva ndakubwire jewe, ibintu bya nishimye nababaye, narize nasetse sindabishaka. Jewe naremewe kwishimira mu mwami wanje. Ibintu bya bigenze gutya avuga ngo no. Birashoboka kubaho 24 hours uri muri ikinyizigo kiri hejuru. Birashoboka ko kubaho utari mu mushiha. Umushiha muhita gute? Umujinyo umeze nka mukushi. Murabuzi mukushi? Mukushi ni kakano bakoresha naturere. Hari abantu bavyuka mu gitondo ari mukushi. Umwana avuga mama tive la. Warangiza ukaja mu modoka ugashiramo indirimbo y'Imana. Rata uruwera mana, ariko no mu maso uri mukushi. Wagera ku kazi boss none ibi ugasubira muri bizi. Uwiteka mana, batarikose uyu ni giki? Nageze ahantu ndavuga ngo ndadesida hehe no kongera kubaho mu buzima buri on and off. Twaremewe ibyiza. Philippiens 4:4. Nimwishimire mu mwami wacu iminsi yose. Nongeye kubivuga ngo nimwishime. Birashoboka ko mu gitondo ube wishimye, saa sita wishimye, nimugoroba wishimye. Erega satani bijya binakubitanya buri mwanya no kugira ngo agukure mu mwuka. Utaramenya amaki, utaramenya ubukoryo utunyanga twiwe, akomeza gukinisha nk'ufashe telekomanda ahindura channels. I tell you, hari abanahindurira buri kanya, emotions zarazibyinisha. Aragukomeretsa mu gatondo mu gitondo. Nta mahoro, uragenda nta mahoro kubera kubura amahoro ufite umwami w'amahoro. Bibiri ivuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyarihe? Cyari kuri we. Mu bwiza usubirana iby'Imana yakuvuzeho byose nibyo yaguhaye. Kubera iki? Nukuvuga ngo rimwe nigeze gutana itemoyaje nkunda gutanga dutashi wanje tuvuye murimo w'Imana ni kera. Abana banje bano bari tubebe duto cyane. Umukozi w'Imana, my husband, yari yabwirije, nari naririmbye, turarushe twese turataha. Ku mugoroba dufise igitane turagaruka, abwirize ndirimbe. Okay, tugiye gufata kantu dusubire kuri eglise. Tuje turi muri hallelujah, oh Jesus. Tugeze mu rugo, mama urumva urushe kandi utiyirije. Ibirenge bya mbere bigarukira kuri salamanje. Amasorori basha yari yapanze, ujya mukozi sinzamwibagirwa. Mera ku ya mbere nyine ndirimba hallelujah la la la. Mbona utuntu twa gushirira, murabyumva, twazigiye, twabaye noir. Uwo numuce subiza isorori yandirimba igira gute? None kunseka we ntabwo bikubaho. Fundura isorori ya kabiri, mbega haracyari ka espoir. Shobora kutaje umuceri nka gibindi. Funguye ndi muri hono, urumva naje muri Uwiteka Mana. Nkomeza kuririmba ariko ijwi rigira gute? Uwiteka Mana, Mana ya Israeli. Igitoki cyari noir. Okay, Uwiteka Mana. Icya gatatu ari amafiriti sindayabona ku isi. Ashobora kuba yaramenetse mu makara, mu mufuka w'amakara arongera kuramo. Nja kunyama yo
sinzi ikintu cabaye. Indirimbo ziba zigize gute? Ziraheze. Wari wabona koka kujya ifuro, sinamenya ahantu indirimbo zigiye n'ahantu ifuro rizamukiye. Hazamutse ifuro numva rigiye kunyica, ndamuhamagara, yo ndamurya neza brochette. Urihe araza vraiment n'amarespe menshi, ndamubwira aza yiririmbisha nawe. Nabonye filme y'ubuntu iki Nigeria, aza aririmba yigize umuntu, yarazi ko ndamurya kuko yarazi ibyo yakoze. Ndamwani ibi ni biki? Urumva ndategereje ko umugabo ava muri chambre, araza ajya makara. Ibi ni biki? Aturabona hari umuririmbyi wari ugezweho icyo gihe, yakoraga praise and worship mu gitondo kuri radio imwe yitwaga Radio 10. Atero mabuja aruzuzwa ariko bwa mbere ndamubonye yuzuzwa. Urumva yaraza hankwepera, yashatse kunkwepa, mbona ati urumvaga mabuja ati ati narimo ndumva ya praise and worship ijiba mu gitondo kuri Radio 10. Hama byose nari nabishize kumbabura. Urabona ariko Imana ni nziza. Narebye film ni hama birashirira, mvuye mu mwuka, ngiye kureba nsanga byose byagize gute, byazigiye. Ndavuga ni you never know, Imana ishobora gukora igitangazo wabisengera bigaho. Naravuze n'abanyamayeri babaho. Urumva ashatse ku ewana, ariko numvaga umujinya uri hehe, kandi ngomba kurinda amavuta ya nimugoroba. Ndavuga none ndamurigata. None radio yagukuyemo ku buryo byashirire rimwe, ariko ngiye kumva mu mwuka numva yambeshe, kandi ngomba guca nshaka igisubizo vuba. Murabyumva? Vuba kugira ngo nta kundi ndumugore. Nitanekereza vuba. Okay, mbwira famille twafite abana bato, tuja muri taxi, ubwo tugiye gushaka restaurant kugira ngo bafate akantu tubone kubagarura abana, hanyuma tuje muri giterane. Sinore kumusiga ko nawe ntabwo yariye. Ngiye kumva imbere, urabona umujinya ni mubi, kamerira gapfa, kambwira murekaho kibije. Ariko kuko nzi ko ngomba gutegeka ibindimo, ndabibwira ni no uyu muntu ndamuzi, biriya nibyo ikoresheje ntabwo akijijwe. Ndamubwira ni tujane rero. Ati mbe tujane ga mabuja, nitugiye kurya, kandi ati oya no kuri nje tugende nta kibazo. Turajana aja kwicara hirya, urumva afise amasoni ararya, ariko none ngoma kwakubwira ntabwo byamunaniye, arakubita vraiment, kandi yarakubise neza. Hama turagaruka, ariko ndamuvugisha neza. Urumva koka nayigize gute, narayimanuye. Ndashaka kukwigisha kuyimanura, iga kwimanura kugira ngo urinde la gloire de Dieu. Kuko iyo nja muri ivyo nari ngiye gucikwa na kirito yo mukanya. Abantu b'Imana bagiye kuza barushe, Satana nciye mu mukozi. Iyo udafise aya masa bibona urabisigaho. Icyo nakoze, turagiye, ararya, nzamuvugisha nisoe. Hanyuma none numva kandi ko kiraje, nkabya niceceka. Kugikomeza kuza kumva ifuro ni turagenda tugera mu rugo, ariko muvugisha mbwa ni butahanuza bikore, wambeshe, mbwiza ukuri. Ati nago nakubeshe n'ukuri. Ati okay na kibazo, ariko ntuzongere, biriya ntabwo ari byo. Turaza tuje kuba deposa kugira ngo dusubire mu giterane. Tugeze kuri portail yanka kwinjira, mbona aratangiye ni none twinjira, nago ninjira, bigenze gute, nukuri ndumupagani.
none bigenze gute ariko icyo kintu cyaramfashije ntimushobora kubyumva bigenze gute ati pastor nukuri ntabwo nongera kwinjira muri iki gipangu mugende nakubwije ukuri nari nagiye kureba sheri wanje twari duturanye nawe yari umukozi w'umwubatsi aho hafi ati nasize ndabisizeho nzingo niduteba ni none urashaka umwe ngo wasizeho inyama none zikarangaga ati narizi ko ari iminota mike nkahita ngaruka ati rero urukundo ruba rwinshi ati ndateba nagarutse amasafuriya harimo n'abiri yapfumutse vraiment ati rero ubwo arimo ararira serious ati rero mva ndakubwira utarasubirayo banza usengere nkizwe ati kuko naho narindi nahakoreye ibyaha mwakurikiye nahakoreye ibyaha ati rero ndebye ibintu nkoreye n'amakosa nakoze ndebye ukuntu nyitwayeho pastor urakirijwe vraiment none wansengeye Imana ikambabarira ibyo narimo ikambabarira ibyo nakubeshe nukuri ndarahenge kuba umukristo kuri portail twinjire ndakwaturiza imbere sininjira muri iki gipangu nkiri umupagani aranka noke vuga ngo mwami Yesu ati mwami Yesu kuko urumva kakoka karika taguye kugenda mwami Yesu uyu munsi ndakijijwe amen ipfukama rero arapfukama na ye hafi kumwicaraho kuko urumva nari ngifite asira ariko mbonye ukuntu aciye bugufi numva ndavuga ngo ndanesheje vraiment ndanesheje nahise ngira umunezero mwinshi numva nangiye kuririmba indirimbo z'amazamuka zazindi zari zajanywe n'inyama zirongeye ziragarutse mwakuriki asubiye mu gipangu nsubiye gukorera Imana narinze amavuta n'umunezero nagize gute Bibiliya iravuga ngo ikibi mukinesheshe icyiza iyo unesesheje ikibi cyiza bicamo rero iyo mvuga ngo ishimire mu mwami iminsi yose nukuvuga ngo ibiza biraza ni wowe ukontrola umutima wawe biraza mu gitondo biraza soir biraca imbere biraca inyuma urabireba iwawe mu rugo urabyumva ku ishuri ry'abana ahantu hose birahaca ariko ufite ubushobozi burinda umutima wawe kurusha ibintu bingana byose birindwa ni wowe uprograma ibijamo n'ibitajamo kuko kuva uwo munsi n'izi somo iyo ikintu kije ndavuga hari n'igihe mparika ku ruhande ari ikintu gusa kinciye muri mind ngomba kubwira nkaparika nkakibwira ngo waje nakumvise umva ndakubwira sindi buvemo ndi mu munezero w'Imana nadesize izo raporo wampaye ntabwo zinyeganyeza hari témoignage maze iminsi cisha kuri YouTube y'umwana wanje ukurikira uriya Favor yaravutse umuhungu pastor abaganga barambwira ibintu bitabaho nukuri bijye nibibaho kuvuga ngo umwana azarinda agira 35 ataramenya ko ndi umuvyeyi wiwe sa kumbwira ngo no ndabigiyemo vyotinda baranyereka barambwira no kuja India bintu birebire bakagira gucya hari operation bakora urabona ntashobora kukumenya azofata amenye umuntu ni ari mwisi yiwe ntaziga ntaza none iyo ngwara yitwa gute barambwira atariko turayikeka ishobora kuba ifite yindi mugenzi wayo nja kuri Google paralalalala ya kandi urumva imyaka aho ntangira kubikeka ko bitari nomo nari mfite signs zose zigaragaza ukuri kwari ibyo bavuze ari ukuri zose mvuze zose nukuvuga kuvavutse nta na rimwe nasinziriye nijoro niri abakozi baraje bakagenda nkabongera amahera bakanga bakagenda
nkamwana inzoga nta mukozi wararareba abyuke areba akarira bageraho bambwira ngo je banshire ku binini kuko urumva nayo ntangiye naje kugira ibibazo. Nturi bumugaburire bikunde, ntashobora guhekenya have na gato, ntashobora kumenya se mama, ntashobora kumenya ngo yini escalier amanuke, ntashobora kumenya ikintu na kimwe, narabibona. Ntashobora kumenya ngo ubu ndashaka kuja kuri toilette, naho nyene yabikorera. Ntashobora kumenya ngo ubu ndaryamye, ubu ndabyutse, kugira amavyo nijyabaho. Barambye ati izi sinye ziri ati ibi ni ibintu bikomeye cyane madame, bikomeye cyane, urabona vraiment twabyizeho dusanga nuko bimeze. Rero ukeneye counseling wowe, kwakira ibintu ugiye kubana nabyo. Uwo mdoktor yaranyicaye imbere, urumva ntibwari ubwa mbere, ntibwari ubwa kabiri, nibikomere bitajya bihera. Urumva nashobora kugenda kumutwara ndi kuri ku murongo n'abandi ba mama bategereje ko ndi mutegereza docteur, haba hari umurongo, murabibona. Naza kuko umwana adaceceka, ukumva bose bavugiye rimwe, mama wakwiciye ukamuhibere. Ubu n'ubusirimu gusa bw'abagore b'Ikigali, mwanka konsa abana bakarira, nubona ko umwana amararira, hicara hasi umwonse, ararizwa no kutonka. Ntazi ico wicariye, kandi si ikibazo cyo konka. Nunashiraho ni ibintu birebire, nkamureba. Abantu barakora ibintu Satana acakoresha abantu. Nja mvuga akantu kamwe napanze anniversaire yiwe, nkora ka groupe k'aba mama, ni muze anniversaire yiwe akwije imyaka talalala, ni muze. Aba mama baravuga ngo ntago, umwe aravuga ngo ntago nza, acabwira abagenzi be ati none murajana abana ahantu hari ikirofu, babita ikigori, munacumva. Ashobora nituzi esprit zateye bijya bintu kuko birarenze, ashobora kutwanduriza abana. Uwo ni umumama ufise na ufise abana. I tell you, ibintu byaranjonvye byavaga everywhere. Iyo mvuga ngo rinda mahoro yo mu mutima, nico ndakubwira. Suko tudahura na mahaporo. Ukajya kubona ukabona ntabwo baje muri anniversaire, ukumva umwe ati no ntabwo twazi, urumva ntituzi ibintu vraiment bya, nubwo musenga cyane ariko bijya nibiki yangwara ntibaho vraiment. Umwana we nikirofa cyane. Ntabwo muzi ni nko gufata urushinge bakakujomba mu jisho, n'ibindi nashaka kuvuga. Now rimwe mfata amasengesho ni Imana, ngiye kumva ijwi ry'Imana, numva habe no kumbwira na gato kuri ku mwana. Uzi ibyo yambwiye? Igihe kirageze ngo grace room itangure. Sinjama alala, nabaye nk'akantu mu maso kandi ndabihisha. Sinshaka abantu ucugendana ibintu byo guhisha n'ikimwaro, ntushaka abantu bamenye ndi muri situation grave. Byari bimeze nabi, ariko ngakomeza ngwana no gukomeza guhagarara nkorera Imana. Subira mu masengesho maremare, Imana wankirije umwana, none nzo gukorera gute? Kuko kuja muri eglise dimanche abandi basenga ngo Mana utugenderere, je nasenga ngo Mana mfasha sinsinzira imbere y'abantu. Kuko urumva kubera fatigue kandi ndimo ndagwana no guhisha ibintu. Batangura Uwiteka kwa wundi bagenda garongo muramye, yo nkaca numva ndashaka guca nkomerezaho, ko niko kanya ubonye utari kumwe na bebe. Nsenga ngo Mana mfasha sinsinzire, mfasha vraiment. Raporo ziraza, nahindura docteur noneho akazana yo agaca kubwira ko no, akaca avuga ibindi yo. Nkacanja nanje gusura ariko Satani nimo najya gusura ibintu bagerageje kumbwira, nkabona kuma internet biri was mbega birarenze, kandi wabona ibimenyetso bavuga n'ibintu ukabona n'ivyo bakambwira ngo iyi kayo umwana wawe ntashobora kuzapfa avuze n'ijambo na rimwe, habe no kubumbura avuga ngo mama ntuzobitegereze.
ntazigera nuko azajya byuka nashaka kwijya akora besoin zindi yakoreraho asige ku kibambasi mbega nk'ibindi byose. Urumva izo raporo now fasha ibihe byo gusenga mana Imana irambwira ngo ivy'akababaro kuraho igihe cya grace umuco gutangura cyageze numva kandi none nzagenda nsiga ibi niko umutima ucukubwira sivyo umutima ndawubwira ni so ubu rero niyo gahunda mu ijuru ihari nukubu nakabaye ndimo ndatangura grace room nawe satani ni wowe wabikoze uzanye ibi rero wazanye iyi ni opportunité nyayo kugira ngo Imana nkorera ikwereke ko mutangana. Nafataga iyo rapport nkayigendana kandi ubwo nayihishe abo tuvukana nayihishe my husband urumva yahora agenda kuvuga ubutumwa nka habe no kuzana mugendo wabona rero twapfuye bavuze ibi reka sinshaka ikintu cyangwa mbwira ntabo narabigendana ntangura rero systeme yo gushimira Imana nturakoze Imana ko nkirije umwana ntakana akantu gato we wazuye Lazaro akana akantu gato sindi bwemere kudeprima kubera iyi situation buriya kutaryama iyo bifatanyije no gutekereza cyane wakwiruka. Nagiye kumva numva ngiye kujya muri depression ngwana nayo ndayibwira ngo bare gatatu ntangura gusengera umutima wawe ndawubwira ngo my God is big Mana yanje nirakomeye nini akana kantu gato irimo iramamagara kwikorera ntabwo ibi byo fatanya nibishoboka. Grace room itangura umwana wanje afise 2 ans bikomeye noneho bien nkamusiga nkagenda nta jona rimwe na hashize iminsi mike igitangaza cya mbere dimanche mvuye kubwiriza hari habaye ibintu nashima Imana ndaza nsanga ndamufata nja muri jardin ndamuterura ntangura habe no ngo Mana none ibintu bikekada ikibitsa turaganya kuko igihugu cy'isezerano kirahari ariko kirimo abahivi n'abayebusi amoko atandatu ntapfa kukubisa facilement ndabimenya ntangura gushimira Imana urakoze kubera abantu maze gukiza mukanya urakoze kubera ibintu wakoze bebe ati avuye mu kwinginga ninjira mu yindi realm ndababwiza ukuri iryo joro ndamujana muri chambre mu kwizera kuko nitwanabikinisha ndafunga yari nka saa 4 z'ijoro ndavuga nti urakoze Mana ndamushiraho ntangira kuririmba ndahimbaza je nyene nuri Imana ikora Mana ariko Mana we ico cari gitangaza ndamwegereye ndamushira ngaha nongeye kugira gutya byari nka saa 9 z'ijoro ntiyoroshe ntamworoshe kuko ntabwo nori korosa kandi nzi ko bitari bukunde nukuvuga ngo ngize burya nsanga twasinziriye ngira gutya ndamubona ndongera ndamusubiza hasi nsanga aracasinziriye byari biryoshe hari na berso arayijamo ndayimujanamo bwa mbere mbona araryamye nsubira ku gitanda twabyutse nka saa 3 ico cyari gitangaza cya mbere nabonye ndavuga ngo aha Satani genda uzane anti wawe uzane na wa mu oncle undi na tante na babandi bose na nyoko wanyu wundi wawe zana intebe ya plastique ndayishira mu nguni ntaroga mu maso ndongera ni ngo wabibonye twasinziriye sha kirumva nubu rero ndaguha yindi minsi uyu mwana araza kugusyonyora hashize iminsi mikeya umukozi arambwira mami ngwinure bigenze gute asabye ngo po ivyo vyonyene byasa nkaho mon Dieu Seigneur habaye naragiye kubona barayimuha wenyene arifungurira kandi amaboko ye ntiyari afise imbaraga ku buryo yofata igipeso aragifata arafungura aricara namutaye aho ndiruka muri jardin hashize iminsi mike
narimo ndakora kuko urumva kugira ngo ajye byasaba ko musya ibintu byose muri blender. Ndimo maze kubisya urumva ni potage gusa yashora kumira. Nzanye ngiye kumuha sinzi ukuntu ahindukiye nubara ashatse kumbwira ikintu ngo mama. Nubu ndibuka n'ahantu yari ahagaze. Mama. Ndaranise. Niyo subira muga mwana. Ati mama, iyo namutayaho. Namutayaho nibikoma nibikindiruka muri jardin nsubirayo niyo. Nimunzanire satani. Hari umukozi w'Imana y'Iwacu avuga ngo DJ we shiramo umuziki nanje nari yavuga yo DJ we narahimbaje Imana. Bigenda gucyo uyu munsi, oh my goodness, mbega uzubazanira mukare buriya muhungu Bugari n'umuhungu mwiza araja mu ishuri. Ejo bundi nagiye gufata amanota yiwe baravuga ngo yaba mu mibare yakubitiye hejuru abandi banaboze. Aravuga neza ibintu byose ni sawa, ntushobora kumenya ko hari na kigeze kimubaho. Nta muganga. Nyuma nibwo namusubije kuri wa mu docteur. Kugira ngo Imana ihabwe, yari yarambwiye ngo azarindageza 35 adapimye kumamagara mu izina. Ndamubwira ni no, Imana yanjye irashoboye. Ahita araseka n'agasuzuguro. Hari ibintu bigutera umujinya. Araseka ngo ndakubwira ibyo nzi ndagukomprena nakababaro ufise. Atari ibintu bishoboka. Namwe nzagaruka muri office umwana wanje avuga ngo kari kakindimo. Erega naho kaje. Sije nabonye Imana iramukijije burundu. Tujayo nari namwambitse byatari costume. Twari twamwogoshe dushyiraho n'utuntu, I tell you, ibintu by'ibikabyo, shyiraho na poudre. Satani ni byiza kumubwira ngo umwami wacu arakomeye. Ni byiza ko tumwemeza. Turinjira docteur ati madame uragarutse ni ya uyu nundi. Ndamubwira nireba neza. Ati yo ati pastor ati sa uyu iwe yitwa nde? Ndamubwira nireba neza. Ati don't tell me that this is Rema. Niko yambwiye ngo utambwira ko atamuhamagara mu izina. Ndamubwira ni umwana acaramubwira ati good morning doctor. Hey! Ako. Taramwibwira ati good morning kuko yumvise bavuze izina rye. Ati good morning doctor. Ndati good morning, what's your name? Undati I'm Rema. Kandi yararizi. Ati murankiniye ntoya nireba neza uyu niwe. Ati what? Niwe arifata ngo akifashe gutya ariko Imana ikunda guhana igipesu nakiguha. Umwana caramubaza ngo toilet irihe? Sinzi ko mwabihuje. Ahantu yaraza afite ibibazo cyane. Birasa nkaho umwana namuprogramye. Ndamubwira ni ukigerayo ucugira kandi ntabyo namubwiye. Ucushaka kuja kuri toilet ntabyo namubwiye. Ariko Imana nayo kuko ikunda ko amahanga yose amenya ko nayo ikomeye, byatumye umwana yisabira. Ahita aramwereka ngo hajya muri office yiwe. Umwana ariyijiza. Nanje habe no gukurikira nkomeza ndamuvugisha kuko yarazi ko uyu mwana agiye ndiruka nkakora kayijanya. Abona umwana aragarutse afunga neza ceinture. Ndamubwira ni say something, gira icyo uvuga. Ati pastor ni Imana kabisa. Ati niba uyu ari wa mwana ukuntu ukuboko kw'Imana. Kandi ababwiza ukuri uwo mu docteur
ntabwo ari umukristo ntabwo ari umukristo wamumenye ntacyo navuze ako si umukristo acanga ati ni Imana ati Yesu atarakora uwo mbwira nkafasha abandi bagore bararushe vraiment barababaye urabona aratangura ndavuga niyo nema ndakubwira ndeba neza ni have ni kuko urumva ari maragana birasa nkaho hari utundi twatsi bavanze quelque part umanutse ugakata nicyo ashaka kuvuga mba namwumva ndambwa ni have ni ukuboko kwishobora byose niko kwakoze kuri uyu mwana nimushobora kumva abantu yamuje nabo ati hamagariye inimero atuje umva pasteur Pst Julienne yarafite ikibazo nk'ico umwana we yarakize ati muhamagare ati nugatokira akufashe waradeprimiye nimushobora kumva abantu yamuje nabo byamaye gutangira ishuri ry'abana bafite autisme ubu mfite iryo shuri Kigali kugira ngo mfashe abo bavyeyi kuko nzi ko nabo bana bazokira aha ndimo ndakubwira ngo iga guhora muri glory birashoboka kuhaba kandi wicaranya amaraporo birashoboka kukomeza kandi wicaranye ibintu bitazwi n'abantu udashaka ko bamenya kandi ntuzi uko bigenda kandi uragira amakoba kandi ukakanga byanke komeza muri glory ukuboko kw'Imana si kugufi narivuze ngo si kugufi ngo ananirwe gukiza iyi Imana ivuze ngo ndabikoze menya ko muri icyo gihugu cy'amata n'ubuki harimo abahivi harimo abaferezi harimo abayebusi kandi yabwiye Mose aho twasomye ngo gwana nabo mubasohore nkubitira ukwegereye sohora yo moko umubwiye gahoro mubwire ngo sohora yo moko amazi iminsi afise ubwoba munkubitire mubwire ngo shira ubwoba sohora yo moko hari icyo Imana yakuvuzeho sohora yo moko Imana irashoboye sohora yo moko winjira i Kanani hawe injira i Kanani ariko wavuze ngo haleluya urinjira ntiwinjira havuze batanu urinjira cyangwa ntiwinjira wari ugira ngo Imana igufata ku ngufu ngo injira mwana wanje oya abantu bose Yesu yakijije yarababaza none ndabishoboye kugira ngo yemere amubwire ngo kwizera kwawe kuragukijije uyu mugoroba reka ndakubwire abahivi ntaco bavuze niba Imana yabwiye Mose ngo ndahabahaye abaferezi umaranye nab'iminsi bavuze ubusa niba Imana yamaze kuvuga ngo igihe cyageze ngo twinjire mu bwiza ibyo bigabo by'ibihanda ubona ibihanda mu gitiki ibijeya ubona bihagaze muri Kanani yawe bivuze ubusa niba Imana hari ijambo yateye icambere ni ijambo Imana yateyeyo icakabiri ntabwo kikureba icyo Satani ashaka urakizi arashaka ukura amaso kuki Imana yavuze utangira ushira amaso ku bahivi mu gitondo abaferezi mwagiye saa sita abahivi nize kubasuzugura kuko iyi Imana yavuze nta gishobora kurogoya umugambi wayo yarisohoye ijambo ryayo ryaremye ijuru rirema n'uyu munsi biracyubaha icyo yavuze aho yashyize ijuru ntiriramanuka ntabwo rifite inkingi ntiriratugwaho ntiriradupfundikira iyo niyo mbaraga y'ijambo yavuze nibivuze ngo Oasis namwe Barundi ndabahaye ubwiza abahivi naco bavuze abaferezi naco bavuze iminota 5 10 20 reka tubakubite tubabwire ngo sohoka i Kanani ninjire naremewe kuba mu bwiza naremewe kubaho mfite umunezero naremewe kubaho ntarwaye naremewe kubaho mfite sante nzima naremewe kubaho ntakenye naremewe kubaho nkorera Imana naremewe kubaho abana banje bahagaze
amavuta uyu mugoroba kubita abahivi. Narivuze ngo abahivi n'abaferezi barakubisa. Zamura amaboko yawe. Oh, abaririmbyi batevye. Mama. Hagira uvuga ngo uyu mugoroba akakanya iminota mike gusa birashoboka ko winjira mu bwiza. Nibivuze ngo Mose ni muji Kanani ikagusinyana ngo hari abahivi n'amoko 6 arasohoka. Ikibazo canje bagezeyo ntibagezeyo. Nakubajije ngo ikikubuza kugerayo niki? Urabiha igihe canke n'uyu mugoroba? Biterwa n'igihe wabihaye. Hari uvuga ngo ndabishaka muri December, hari uvuga ngo muri November, hari n'uwavuze ngo iminota 5 ubu. Bibiliya avuga ngo none ababiri bogendana bataha. Ntabwo nosenga nitwasenga tutagendanye. Turabikora ryari? Turinjira Kanani ryari? Ubwiza bw'Imana ni ryari? Turabishira next year mu giterane cy'ubutaha. None gukira indwara ni ryari? Kubahoka ni ryari? Kugarurirwa ibyawe ni ryari? Kugendera mu bwiza ni ryari? Zamura amaboko.